Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a perpekto. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat apaidrama ti kapadasak ken ayat. Iti tawan ko a 24 nagayatak iti babae nga inauna nga amang ngam iti siya. Isu ni Imelda. Maysa amang isursuro iti pampubliko apagadalan iti lugar mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Perpekto dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, naimbag nga agsapam, ading Maribel? Anya ko matinaimbag nga agsapa? Kat nayaw awan kan samot itinagtuktukam abalay? Talaga si katigagarak. Umay ka kumapasyarin no mabalin, ading? Anya tiga po na nga umay nakpasyaran? Kat sa anak mat amasakit, manong perpekto. Ugali ti may sa abaro. Umay pumasyari ti balasang akasken ka. Pumanaw kan, di ka mang singa, taado pa'y ti aramida. Nangag ko, tinagsaritaan nyo ka ni Perpektaw, Maribel Apaw. Apay lolo, idi pa'y namin sanday jay ang. Maditikas jaya pa nagsasaom ka ni Perpektaw. Ura di mo kayat jay tao. Ipakita manasayaat ka. Di mo pagpabainan tapno saan na masaktan tirik nana. Nasayaat kat di ang. Tapno sumardengan nga umay dito'y balay. Ay, di mo pigsaan. Tapno amom. Adda di tasalas ni Perpektaw. Umay nakapasyaran. Ala, yung kasangwanan. Naimbag nga oras mo, Maribel. Kas itisigod. Umay ka man yan pasyarin dito'y balayo. Sige, agtugaw ka, manong perpekto. Agyaman ading. Maribel. Adda ko makayat kung may bagakan ka. Angam, inton maminsan sa langan. Ay naibagam kit din no anya dayta. Apay, agayat ka kanya, kayat nak nga asawaan, kasta ka di. Una yun dadya, Maribel. Naklaatak pa itimbaga na kanyak. Amangan mat, no diretsyaan matikayat na. Di na kayat ipalikaw-likaw. Kasta nga tangag pa iso. Mabai na kun kankwana, Arthur. Ay sos, kapoy ka nga ruda. Ha? Amom, dagita babae no maminsan. Aginuungat da, kampaidi. Angam kinapudno na. At damat gayam riknada, iti gurguraan da. Amangan mat, nukas jay ni Maribel kan ka. Kasta nga ta, pare Arthur. Wen, isu adi ka maupupay. Ituloy mo kit di ti agaram kan kuana. Amangan mat, no ison ti kaparagpag mo. Sabagay. Husto ka, pare Arthur. Asino da ka di? Nagpintasan dito ang babae. Di ka ko magbabain. Sumrag ka. Agyaman ak, ma'am. Ada ka din ni ading Maribel, ma'am? Awan ni Maribel, ading. Ngamin, imbaon ko ano pan gimatang iti masapsapol mi diti balay. No bigat ton nga agawid day jay. Apay ka di? Adala ko maumay ko ibaga, ngam sa nabale. Inton maminsan langen. Sige, ma'am. Saan ako nagbayad? Aguray ka. Agsarsarita tapay mat, Diyak pa mo tinagan mo. Anya itayan? Wen gaya man niya. Nalipatak matan ngayon baga. Siyak gam ni Perpekto, ma'am.
Manang, kunam kumalatan kanyak, perpekto. Di na kun awagan pa iti ma'am, ta sa anak nga on duty ita. Adda akon dito'y balay. Ha? Mumaliman. Panag-aawi din dagiti estudyante. Urayak dito ni Claring. No kayat na. Itulod kumanan iti balayda ita. Oh, perpekto. Si kamot gayam. Apay? Kas iti sigod. Umay kasukunan dito pagadalan. Tay tulod ka iti balayo, ma'am. Anya? Mudtoy da ita bagyo, ma'am. Siya kung ti mangigam. Saanan, nakababain mo't kan ka, perpekto. Awan ka diti papanam ita? Awan, ma'am. Iso nga ron nga umay kasukunan. Tay tulod ka iti balayo. Ha? Madamag ko man, perpekto. Apay ka di nga aramidam kanyak ti kastoy. Gaputa. Gaputa anya? Gaputa. Gaputa ayatan ka, Ma'am Claring. Sapay la kumata di nakagura iti imbagak. Saan? Karbangam da ita. Gaputa may saka abaro. Kan makuna single lakmat. Ha? Agyaman nagtamawatan nak, Ma'am Claring. Agyaman nak unay. Sige, Ma'am Claring. Agawid akon. Kat agyaman nak. Tay manugot ka nga itulod ka dito'y balayo. Sika talaga. Syakit di ati rombang nga agyaman kan ka. Perpekto. Sige nga, Rod. Bye, Ma'am Claring. Inton sumaro naman. Sige. Bye, perpekto. Makadlawak mo tayo anak ka. Ne. Kaya't ka di asawan da ita. Ganda nagkinaawatan nyo iti dayjay a perfectaw. Ni tatang mat. Agar-arom pala ang kanyak ni perpekto. Anya? Nay, kunak man nun ni Maribel ti ar-arman dayjay a perfectaw. Uray si kagayam. Anya? Sa bagay, nadlaw kaw asaan akayat ni Maribel. Siguraw, binasted na ni Perfectaw. Ania, agayat ka ni Ma'am Clareng, apok. Ay, kat no maestra day jay. Dandanin sapay ti panagritero na. Mabayag pa'y, Lola. Ngam sana deta tilapad kanya. Uray inauna nga adayo ngam iti siya. Di ka laagbaen. Amangan no ibagada pa'y apagkukwartaam day jay a maestra, apok. Di ka laka din makapili mo titi maibagay kan ka. Ni nga rod, Ma'am Claring ti kayat ko, Lola. Isu ti nakariknak iti nagpaydo mga ayat. Ay, agpanunot ka, apok. Narigat ti mailawlawan. Ay, unay kan, pare. Kunak man no ni Maribel ti ay ayatem. Apay ngay, imbaw imong samatan iti inana. Idida mo. Ni Maribel ti kayat ko. Ngam idi nakitak ti inana. Ay na, nalab at first sight takmatan kan ko na, pare. Anya? Nakapimpintas nga amang ni Claring. Agraman ugali na, kumpara kini Maribel nga anak na. No kasta, ni Madam Claring ti kayat mo. Wen Arthur, isu ti nakariknak iti nagpayduma nga ayat. Naimbag amalam mo, Maribel? At tatalo asabong ti rosas nga igam mo ita, perfecto. Adda ka din ni Mamam, Maribel? Iso ko mati umay ko pa siya rin. Anya? Ni mama? Ha? Manglukluko ka kadi? Tapno amom, saan ka akayat aparakin ni mama? Anya? Asino ka diti? Oh, perfecto.
Si kamot gayam dayta. Anya kamatan, Maribel. Di mo pa'y pagtugawan ni Perpekto. Ala, agtugaw ka, Perpekto. Panawan kayo manlangan. Sa dino di pa na, Maribel. Mapanak iti impyerno. Ay, unay matan di anak ko. Ala? Bayamon ti anak mo. Imayak. Taumay ko manen idarirag ti panagayat ko. Amok, kwarta laeng ti kayat mo kin ni Mama Perpekto. Ha? Ha? Rupat kwarta ka talaga niya. Sana pudno dayta, Maribel. Talaga anapudno akin ni mamam. Ay sus! Di mon ibalikas pa'y dayta. Ta talaga ang masurunak laeng adumngag iti bagbagam. Talagang awan babain mo. Nagpuskol at talaga tirupam. Anya? Agyaman na klaring. Ta inaklon mo mutlangin ti panagayat ko. Di kagdanag. Ayaten kan ipatag ka iti unos ti panagbiag ko. Agyamanak mo't Perpekto. Agyamanak iti Diyos. Taintad na kakanyak. Nga inayat nak. Uray no nabakatan akon abalasang. Anya ti kayat mo asawan? Saan mo apudpud no nga anak ni Maribel? Saan, Perpekto? Ampun ko laang ni Maribel. No pa'y kasta, imbilang ko nakaslapudpud no nga anak ko. Klaring, nakaragragsakak tayo naklunak. Ngam, parekutan ni Maribel. Ngamin, kaguranak, di na kaya taparakan ka. Awan pagdanagam, tasyak tumatlaang ti masurot. Saan kat ati kayat ni Maribel? Aping nagdakamanin dito'y balay ni Perpekto. Di mat kunak asaan ka akayat para kin ni Mama. Pilyam mat ati babae ang maibagay kan ka. Maribel, Pumanaw ka man iti sangok. Pudno a Perpekto tinagan mo. Ngam saan ka mat a Perpekto para kin ni Mama. Ha, surun kun. Maribel, iha, pangaasim ko matagtantanang ka. Tapno amom, adda nagkinaawatan mi ka ni Perpekto. Kat plano minti agkalaysa iti mabiit. Anya? Kano mabalin, saan mo kumalatan abas na birbirngasa ni Perpekto? No di kat sursuruam kumamot nga irespeto. Mama. Agkalaysa kamin iti mabiit ka ni Perpekto. pudno day ta, Maribel. Ket sapel ako ma, tadi na kun gurguraen. Adda kada kayo dayta, Mama. Didak ibibiyang iti dayta. Ta saanak adumar ay iti maangay akalay sayo. Anya, kaano ka pa'y nagbalin asukir kanyak, Maribel? Damagin nyo iti bagiyo. Dita kayo manlangan. Huh, Maribel! Ala, bayamon klaring. Maamiris ng tumot lang ti amin. Inlutuan kayo iti paborito yu amakan, Lola. Mangan kayon. Nabsog akon. Iti inted kanyak itay ni Klaring nga asawam. Perpekto, apo. Ha? Kasta ka di, Lola? Ala, umay kayo nga roden, tagdigos kayo pa'y. Digusan kayo, Lola. Kayat yo? Ay, alaman nga rod, apo. Perfecto. Bayamon. Siya kunti mga ramid iti dayta. Siya kunti mang digos ka ni Lola. Sige. Sikat maka mo, bakit? Kaya tagyaman na ka, tanakan anos ka kini Lolak. Sipod nag-asawa ta. Takal unay pagyamanak daytaken ka, Klaring. Asawa nak perpekto. Rumbang laang asya kunti mga sikaso ka ni Lola. Aging nga adda iti puderta, saan ko abaybayan.
Isagana kung dagiti patumara kong haagas ka dagiti agama. Kung ati doktor, asan ko aliwayan a patumara ni da iti agas da. Lakay, ikanak ko maiti danom. Kayat ko ti uminom iti danom. Mabit lang, bakit? Ato iti danom mo. Tulungan ka bumangon. Agyaman nak, tada ka anaanos ang mga asikaso kada kami. Aganos ka, tagmay may sakakat nga rod ang mga asikaso kada kami kanitatang. No apay mo ta saanan ang nagawawi dito'y balay ni Maribel. Iso ko maita ti kaduam. Di kagdanag. Saan kayo abaybayan kinitatang? Ahawan gayam. Follow-up check-up yung kinitatang inton bigat. Agyaman nak, sapay ko ma. Tamaimbagan mo ti sakit ko. Maimbagan kayo, Claring. Dayta ti idaw dawat tayo iti Diyos. Adda akon, Tata Perpekto. Kumusta kayo matan dito'y balay? Nasayat kami, Maribel. Naimbagman, tanalagip mo tinagawid. Tapno mamuamat, isasaadan mi dito eh. Nadamag ko ngamin ang naggidan kano da mamakan lolo ang nagsakit. Da kayo kano tinangaywan kadakwada. Bayat ti kaawan ko, Tata. Podno dayta, Maribel. Isu nga agyaman tayo ka ni Perpekto. Gaputa saan na kami abinaybayan. Nga uray amok, amarigrigatan ang mga asikaso kada kami ka ni Lolong. Mama. Rumbang agyaman ka. Tano awan ni Perpekto. Sigurado nga awan tinangasikaso kada kami ka ni Lolong. Gaputa pinanawan na kami mat. Mama. Tata Perpekto. Pakawanan ko, ma. Gapo kadagiti kinagubsang ko kada kayo iti kalabas. Kinagura kayo iti. Gaputan nyo mabalin. Diyak kayat ama ki asawa pa'y ni mama. Tadyak kayat nga adan to kabingay ko iti atensyon na. Ngam ita, nakaamiris ako. Napakawan ka, Maribel. Idi pa'y laing. Katagyaman hak, tanakaamiris kan. Kat di na kon kaguray. Agyaman na ta pinakawandak, Tata Perpekto. Wen, saan kayon akagura? No di kat maragsakan ang paikit di. Taadan kaduak ang mga iwan kadamamakan lolo. Kabayatan ti panaglakay kan panagpakat da. Kinaguranak ni Maribel, tati amuna, kwarta laeng ti kayat ko kini Claring. Adumat a panangumsi tinang nangeg ko, gaputan ni Claring tinasawak, ngamjak latta ingkaskaso. Ita, naragsak kami nga agdadan na, tanagawi din ni Maribel. Dahito man, ti kapadasak, to'y pagayam mo, perpekto. Perpekto pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay, iti pakasaritaam, ken makunak, anasayat ka atao, ken napudno ka nga agayat. Ala, sapay la ko ma, tagtultuloy ti kinaragsak yo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad ti tinaga na perpekto, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Eliasha Tumlid, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Logitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.